program bala me be fana sar marhaba dana hadal me mere khas mehman ko to da minne commissioner general of customs ahmad zuhur marhaba gat assalamu Hazur on men ami maga mahawad wadang fong badalwa foto far kom wati dengan marhaba dan me gato foto dengan men kuri commissioner general sam mi program ko badal korona de sarkar badal ma pahu customs sang a badal taka customs ka masake harudana ko taragi kurmata ka korom da masakat ko komisar kan men kuri commissioner general bane ham fa ko fenemis magam badal ma ki kan mata mi veria badal ma ki masaket komisar badal ka atum awma ke shiga ka moni tagara mi protum swal gotu ko bato magado gotiga customs ke mi gotu korom da bodti masaket ki ada on da nani mi ham kuriges commissioner general korban fatta hor masaket ham harus kuriyadde enumes egi turun customs ge hingumu nizam harduna kormattaka mi hadanje policy taka mi guidelines ta hedmo masakke mi harus midani kuriya adi gawani a structure ekulawal mug masakke ves hama warbara kuriya dam midani awon hawali fahmes ei egmen benmaki customs for kodde hidmetta fem warangal kurevi ei check and balance monitoring ge terrain hinge masakketta ve rayitun na itbar hoda dinmaki awon de kegotu gemme muhimmu kame customs ki rayitun awra karing hidmet denje baykapati den egitun customs ge hidmet ni engoni gandike terrain awas kurmasha adi monitoring mechanism terrain hardana viewande ekulawalun taka asikuda awareness programs this customs ko mozafunnan hingi adi asikunda implementation level laka alunu midani masakke kuramu then customs ka miharan kununda gawatta ka usulta alunu nge bajehe mustaqbal ga ingres bahwas badal kurayfa hunnan esabaki SEZ okay dashun alunu gina rajya gina investment ke for kodde forum nganner customs se kama tayaru otomaki alunu hivene muhim kom kawati alunu nge miharu rigawatta bes mi beruge investor nan engen beno afaratta engen mimbara translate kurum gumasakke ves mi hawdani kurevam then WTO trade facilitation agreement amal kurma ves kuranje huri amasakketta ke ves hama mi hawdani kurevi adi emasakketta finalization ka hisab ves mi harwani gossa anu tarane SCZ ga wa fa kurvi me SCZ ke wara mi bodu kanune mi sarkar wujudanga fon mi kanuni daira kurvi kindi me bodu masikto to amna fa kurvi gandana dirai to majle ko tene mi antana kurun masikto ko tene war bodu masikto ko masik fa kurvi gandana mi ake ga ti vidal ven customer bajhe tayar take wa war halu mine khas ko mi ganun go masike dia gotangal me bala lairo mi war halu mine go masike mi die mi anna har wegen dane mi ga dashun rajya investment tan anna hare gotu ka sarkar me fa kurba kineto eha muddata mi customs sun wanje tayarita ganun tak gen je badal tak ganun ta translate kun kam gen mes customs sun kun je masike eha tana sarkar me masike fasha ka tuma hame customer hame me kan anna hisabadar tayar we venetu ad algona hama ni customs ni algona hawalu umaki ga algondo masai kuram petti SEZ bila gule gotun customs in tayar wanje tayar won takai ko bato bala ekama dirasa ta kor ekama dirasa ko mihar algon me wani mi SEZ bil go dashun customs hadan je gawatta eklawala fa media draft fonwafa adi ek dashun algon me badan je by mozafun na tamrin kuranje tamrin takin hurma ki ge emasakketta ves mi harwani fettifa adi mi alun me wani mi har communicate kofa rajya beruge SEZ zone tan hedifa gaumtaka avis egaumtako ge kantata customs operations ta customs ko mozafum visit ko ekanta area vum ves masakke kurmo gotum customs ratan kuranje masakketta mi harus wani kurevifa anu hitarani sarkar badal ma ke gabar bod badal tak aul men ki daira tak mo fen gende khas ko me iqtisadi daira badal tak an mun daira iqtisadi daira huriha masaket ka customs bar bod baguli na me khas ko rajya ki bar bod import export barosa fon khas ko import barosa fon gam ko bar customs ka me ge sar bod daira bada krum de ko ba to me magama hawad wadanero kombe fox magama hawad wadanero ummi tak hunnan amaz tak hunnan ye to customs ke mifada muhim bodu muassasa gaumgos mi muassasa ke mes magama hawal wadane ko bato amaz algonu amaz ka vaniti dennavi hen customs ki mi vfar verin la mahifa mi
institutions එහෙම මේ customs එකෙන් අවුන දෙකේ ගොතුග ව්‍යාපාර වෙන්න දෙන්නේ හිදමෙත්ත අදි ව්‍යාපාර වෙන්න කරවේ මුආමලත් කි ව්‍යාපාර වෙරිම සිංහම ජෙහෙ පද ගොතක කරවෙන් ජෙහෙ මුආමලත් කවාන් ජෙහෙ අදි මේ අවුන් මෙන් ව්‍යාපාර වෙන්න දෙ හිදමතුග මසක්කෙන් අවස් කුරුමට්ටක අවුන් මෙන් බුර මසක්කෙත්තගේ කුරන් ජෙහෙ අදි මිහාර බුරවිස් හර්දනාකෝ අවස් ස්පීඩ් එක එමසක්කෙත්ත අවුන් මෙන් කුරන් ජෙහෙ කම අවුන් ගබුල් කුරණි එමෙ මිහාර බුර අවස් හිදමෙත්තක ව්‍යාපාර වෙන්න දීගෙන් නූනියාම අවුන් මෙන්න මුස්තක්බල්ග තිබුණු බාහෙන් මේ රාජ්‍යයේ ඉකොනොමි growth අන්නේ රාජ්‍යයෙන් එතර පුරා චීස් ගිනවෙගෙන් දාන එහෙම වීම ඒ හිදමෙත්තකගේ අවස්මිනා හිදමෙත්ත දේවේ හිදමෙත්ත ට්‍රාන්ස්පරන්ට් වූ මේ කොම්මෙන් කුරන් ජේනකම් කබාති මිමසකෙත්ත වෙසම කුරන් මිහාරවනි ෆෙට්ටිෆා Kau tahu mana mi kurig mi fahun commission agenda almena mi dekon waktu ga buhuri by malumat deba for customs sa emen fan hall wada gingiro masake hingu wa komisar gida take huri kam ga imarat ga gotun kita me a imarat kam ga no imarat ga by kala kantata ba maramat nu kuram go sabun huri daita ka adi mi getrum customs ke mi onigadu mi har ekulai foi gotun customs ke tereng kuranje masake mi sarukar ga siyasat ka gota kurum komiskada daitake hurukam gawa ekan tutang islam kum masay kuraba wa ka customs harudana kurmatka masketake fette kam gawa oni vidal kine to e masket miha hisabang aro kiya hisabag to ati ekan halu kurmatka kom masket ko to megut kuramudan mi tibunu wa customs ge imarat ki kurige imarate den imaratu ge mi masaketa kurumga datikan mihar e bahuri algonos gabul kuram man kan vidalwi den ingirna faden mi hurihaka meves kuriye me gendeveni fasa ya kiga egotum budget ku datikan algon menna sama fora mi ehen huriha mossasaka eggota budget tan dimmi inganakum e kuram hori masaketa kurum algon midani masakke kuram den nam tidalwi hen mi sarkaruga amazaka bani vi rangal service dinu එනවස අවුන් වෙන්න බජට් මේ තන් දිම්මින් ගන්නකොන් කන්නේගේ එකන්තත්ත වෙගෙන් දානි ආම කුරිගස් කොමිෂනර් ජෙනරල් එෆාහ කරවා ෆොරි කන්තත්ත අවුන් මෙන් කුරුමට්ටක මිහාරස් මිකන්දනි හාමසකේ කුරමු එගතුම් මේ කස්ටම්ස් ගේ අවුන් මෙන් මිහාරස් කුරන්ජේ කන්තත්ත හමාරුන්ඩු හවාලු විත හප්තායක තරේ අවුන් මෙන් හම රිපෝට් තයාර කො ෆමිහා අවුන් මෙන් ෆිනන්ස් මිනිස්ට්‍රි ස්වානි හුෂාලා දෙම් ෆිනන්ස් මිනිස්ට්‍රි එබාර්දුමා කීග awon men masaketa kurma azum kanalagen migendan bay masaketa fettifa miharu suri harmanna befene anhum kunus komisar ka wak dakada vije mi sarukaruge siyasat ko wak sarukaruge khas ko ppm ge manifesto riyas intikhab teragal manifesto ge manifesto ge bahuri war muhim kant ke hasil kuran kandala faki muddat hik mi muddat ge terega mi kant hasil kurmataka custom sa gulumuri by kal kant sabar ko ba to sarukaruge manifesto ge huri kant hasil kurmataka mi waki amaz taken mata waki deadline taken bahuri to kandali fe kant hasil kurma mi as most mi sarkaruge manifesto tam fees kurma tibnuwa customs ge hidmat terege mehmene rajitunna viha gatum hidmat dinu egotum mi customer emma gulumi onnani vipar wenna waru vipar weringe muda clear kurumuga vi emma avas mingande awun men kandalange bajje target take kandalange bajje emme e hasil kuram beenum wa target takki kobato awun men furta midani balamu amegiturum awun men kurige mi mindset of badalwe awun men naki enforcement institutions ge iturum awun men naki rayitunna hidmet de bay gotuga visnumes badal kuranje emveme emasaketa hama komme duha ko sawun midani kurum mi eki mozafunna eki daara takuga wahaka dekevum eden je lui faseheta ganuna gavat tereng deven emme lui fasehet take dinuma instruction devum egotan hama policy ko lali guideline tabis gennan je badal ta gennamu algonu midani irat kurbiya hama awuna maqsad ka wani rayitun hingam je service deve tanaka customs wegen diyum
Tahu me SCZ gua dakar jume kol tahu ni tangan SCZ dasung kuranje kata kurar dunia ka barabat investment tak no ta investment tak raje anna kama amna mi belen me SCZ dasung SCZ gaanu gori kata tak badar mi fada bodat investment tak me ti mag fahi koddi gaanu goto mi fada kanta tang huri eru me SCZ gaanu ga bor minna bara a kanta tak mi raje ga mi hata nukurave kala vyapari goto sadi me ene goto badal kam go nam salmen ge මිහතන කුරයිෆ නෙක් කන්තත්තක කුරුම මග්ෆයි කොද්දී ෆෙබර් ව්‍යාපාරය ගොතු එෆද ෆුර්සත්තක එෆද හුල්වා දෙෆා ෆුර්සත්තක මි කානූන ගොදශොන් ලිබිදිෆාර ඒ කානූන අහුදුවරි ගොතක කස්ටම්ස් ක ගානූන තක අධි කස්ටම්ස් ක කස්ටම්සා ඉන්වෙස්ටර් නා දෙමෙදු මි කුරවේ මුආමදාත් තව කන්තත්ත බදල් කුරුම කිහා මුහිම් මසිකතක බොහුරිත කුරංජේ අනුන කස්ටම්ස් දර්ශන එක මික්ලවාලි මේ SEZ ගානූන ගුලිගෙන් මුලින් ආගවැත්තක SEZ component ki මුලින් working algorithm ebe fulna muamala quran component ka algorithm mi hedi SEZ section e algorithm customs ka gam kuri algorithm mi SEZ invest korava farat ka mi duty ge maaf kuruma adi ehni inayat ke defemene emvima mi SEZ investment ka adi normal ko divihirajya mi eter koramunda muda eter korumuge gengule gavatta ka mulin tafat ehmema etafa attakuge terega alunwenna e region taka customs ge hidmetta ki mihar alunwen mi kurama saketga balaar warak kuda minwar involvement ege mulani hame kani monitoring level leg alunwen masai kurani mi customs faratum e daara attakuge ege turun enforcement ege norakateri rajya gaanuna gavatta ku manakura evis mi item me wade nikume wato mi kahalkantata avonu balamundani enforcement side NMS revenue collection adius e commerce or customs terega avonu kuranje hekama baru mi SEZ ga avonu ebe minani unefa ehme SEZ ga avonu involve kudawane mi customs gaanuna gavada enforce kurma kuranje hekantata ke fiawa Almana SEZ ga dashon mi bara awha taragge mi harfat tak gira kor gandana kono to taragge us min tak mi almana libigen dana kama mi sarkar faratu takor kam vidal mun gandana tan ege dashon e baade e custom sawar gulu bike kandam sa ka transport bandar kam ko vinames fada abodate mashota ko wa ka dakaro ege dashon customs ga dawros isar hadu to ga fula gandana investment ta an awumuge mar hadaga investor na customs demedu mi kore muamala tagu ituru mes mikantata taraggiwegen da member kon customs e sarahadu taka fulawegen daana kama mi bedwen kineto ekama kihawarakata jarumto රාතරංගල වාහකෙති දෙන්න වින්ගත හමාලුන් මෙස් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් තන් අන්න ඒරියාස් තාගුන් මෙන්න අයිඩෙන්ටිෆයි වුමාකීග අලුන් මෙන් ජෙහෙනි එපෝට් ඒරියාස් ත කස්ටම්ස් ගේ මසකෙ කුරන් ජෙහෙ ලොකේෂන්ස් තක හම මසකෙ ෆාට්ටන් ජෙහෙනි අලුන් මෙන් මිහාරු අලුන් මෙන් තයාරවා මි ජෙහෙනි තන mi SEZ ගේ tereen hada hede gavattaka usul tak agun mi magutum mi tayarwa mi jeheni enna me sagun men nan mi efada investment annakan enge hisabun den agun men tayarwani physically agun men kuran jehe kantatta kuruma egotum wake monitoring mechanism ma mi enforcement side hunnen jehe huriha equipment gaim kurmattaka kuran jehe huriha maskata agun men kurane investor ka gulige e port tak gati bunuwa hen huriha facilitation ne dem mi jeheni e investment kura farata ko agon men nu harata mi kurani ki ehme port vs adi airport vs developer e custom sabenuwa minimum requirement airport tak vs adi port tak vs furihama kodde jeheni de hama mi haru sagon mi denne vi hen mi SEZ gaanonu ge terrain e gavatta onon apply kurani mi SEZ ge himene component tak en mes hama customs ge mihar amu gavatta apply kurani divi rajya vifari muda tanon eterwa kam wanyamu adi berwa kam wanyamu ke tamna dadi fam finigendia mozafun hodumata customs e udan korogendia mi badalwe ganda siyasat taka badalwe ganda mi taraggi ge maslo taka mi kan taka ekiga mozafun ge dati kan uleni to kine to ki harge mozafun to ben begam mi a gaano de gaano ne mi ai to money laundering gaano na SEZ gaano then
customs misna hoti minimum ko e ganun taku darum agonu miharus mozzafun waddagen mi train kuran jehen kama egotum miharus minagani hama mi minimum beenumba mozzafun gadde agonu minagani miharus re nagayan kanne agonu menna mi e ganun ta tanfiz kuran wara ebe from tamrin kurebi ebe from denje hidmet ka dinumuga outlet ka ebe from fonweni miharus e minimum ko waddan jehe موظفون بدهم مسكة كوريرون منداني. أنا ترى دم اتفاق فدا ماني لونرينج قانون كبير مهم قانون أرمنا ماني لونرينج مسألة كي عامو قتة أدو مداواك تكمل قبينا مثلا من تيرك هنگا بر مفيد باي بر بودة مسألة بس هنگا فور كم معلومات هم ليبي منده خاصة كم مسألة كتير بودة مسألة كاغوريك ماني لونرينج بس هم ميجا تيرك ماني لونرينج مسألة سوري كم أرمنا ديتره تره هم أدو منده ميهارو مي مسألة كتير مسألة خاصة كم مسألة كتير راجين إتره وما مسألة كتير مسألة حلوكون متك سركار فشافة مسكتة ودشون كما بهيك بيفرون كوربا فور دراسة تكادي بيفرون ويسنا فور ويسنا تكاي كي vidalwa gotonnama almenna mi mastrat ke chawara boda mi kama guli for kange bahame customs ke tereng mi wara muhim masakete ke kurenje kanun ka mi kanun sufameti ko bato mi kanun tanfiz ko mata kanun mi kanun amal ko mata ka kuram da masakete ke money laundering kanun na guligin customs hadanje he gawata customs miharwani hadafa NMS money laundering ge ganun gutereng customs ekanyannum mi involve wani ki ega immigration na mi modis monetary authority is involve ehme ma alonu men timba mi honga metuga ebbas vegin mi masaketta implementation hisaba kadani NMS hedinje gawata miharo hedi implementation na hisaba gossa miharo swani ha then ti dalwe he money laundering in naki war fula dara galवन na belidani mi topic geto etibun wahen e drug kan rajye tere ko drug vikafa adili bela rajye beru kurma mi kala kan tattes mi himen ni ham money laundering terega adi terrorism finance kurma mi kan tattes mi honi money laundering terega mi initial stage galवन mi kuram mi je kamaki amilya declare kure muge marhala medani NMS den galवन na scanning ga nota mi shakwa farate check kuruma fasa fenije kama nyama den e fasa hadana gutta ka kantata qur'an gotuge marohala ga nimmu ka alwon mi masek kuram midani mi modis monetary authority ya ad immigration na be kama ga involve ahuri has stakeholders metuga wahaka dekevi almenna customs badar tividar fadawara muhim masikite kurumdar almenna hama badus komisar kardu munde customs ka terega bay kala nizam tanota customs ka terega bay bebe from amal kuraba gotum almenge terega bay kan halun wegen ulek mugwa mi khas kaun mi shara kurni kuri mi aruto ganota kuri dawruto gon nadu ifwa mi corruption of fasada bay kala amal to customs ka terega bay be from hinga for kamge wa ka tefada bay masal te besam record te besam bori kanne anuto mikaka islam मटका मस्कित के मिहार कुरम दाक मार मन मालूमात लिबी कोबातो कस्टम्स के एतेरे ओनिगण नते एतेरे निजाम हारुदना कुर मटका मस्कित के कुरम बेदेत ad hama our colleagues denna vihen mihara on me wani governance mechanism me ekulawal mattaka masaketta fatta a governing onigande ekulawal mattaka a check and balance monitoring mechanism me ekulawal mattaka tividalwa hem waragina mi shakkutaken e bahuri me rajitun faratun customer amedu enos e shakkuta fidum mattaka agonu me masake kuram mi jeheni me governing areas ta harodana koggen egotun harodana kur mattaka agonu me kuran jehe masaketta miharus midani kurevemu almenna mi customs ke etere nizam harodana kun khas customs ke zimmadar gote gamase kura muassasa ka hedu mattaka kuram da masakete gote dad pon customs integrity commission ga namga commission of digendia the minimum body gote mi commission of dige the from almenna commission ga masakete ka be gote ma bol mal matan ben miskine to customs ke faratun kine to fa kurvani e integrity commission ge faratun biskada mi masal take ben kam ga ben misadi integrity commission ga khidmat tak libet anone hewani mi integrity commission naki boda mi customer amulin working
ඔන්න මොස්සසයි අදී National Integrity Commission එක වියස් customer වකිකුරේෆා customs integrity commission එක වියස් ඒක මේ customer කුරවේ මුආමලයත්තකුග හිංහමනු ජෙයි ෆරාත්ත working independent ෆරාතක ගොස් එමස්සලේ හල්ලු කුරු මට්ටක orang muhim maksudnya kan nih customs integrity commission nang ufedi for me wani mas awon ami hawalo mi vede mas dostere awon fa kore gunni gamas mi mas evaru masal take gina masal take gamas mi vede mas dostere ko adien asa kanete emi ma mi amra yitung faratung integrity commission nang hushale masal tak ke hurikamaka adi awon manna customs ka asa kanne कस्टम्स के मसरत बेदमट्ट का इंटीग्रिटी कमिशन में मसरत नानक बाण मारुहित एक गुत के कस्टम्स के मसिकत मेरागड़ दिवाण गुत के हुचाड़ा में हुचाड़ा जेवर को मसल न तो कोमगत कस बेदान है नमस कस्टम्स के तेरेगा मिफद मसरत हुरी कम गवाह के क्या उन्होंने देते देते नाडो वे मसल के तो में कस्टम्स के मसक के फुलावे के दायर मिफद कंका मिहार और में मालूमात तिबे गो तो कस्टम्स के मी खिदमत फुलावे के गोस कस्टम्स के मी और में जमानो सर में मासिक के कोरमुगा कारुदा हा मिका मी वसीलत बेन को मी खिदमत दियन में तिमावशी गनो को नाम फद रंगनो को बदादार मी कारुदा के और में कुरवे बोडो हे देंगदी तिमावट बस वर गेलु हुलेचक बाती कारुदास दु को म डिजिटल गोतक कस्टम्स के मासिक के तबाटन कुरमटका मासिक कोरमुंदिया वाकाल में नबी सरकार वेरकमा हवालो म फॉर्म में नाडो वेंदिया मिफद जमानी वसीलत का के कस्टम्स के मासिक के बदल वेगंदार को बात की हावर का मिकम हुदुवरी तो मौजूफुना दिति बेफुन बेनुवा वसीलत का मी कंत तफूरी हम वेफतो में आरोनो तो को बात कुरा मासिकते अरे asikuda award adi single window gawahaka awununa ebadekke mi masakete ki hama tibunu vihen mi rajyege network uriya masakete network on gulalevi benu mi tibunuwa kardas badal kurevun huttu mattaka kurevun da masakete e masakete hami harus kurevun da wahaka awunu ma kuriges mi dannawali mi den customs ki තිබුණා වර ගින දුවස්වි මොස්සසයක වයර් සතේක ආහාර වාම්මිදනි බායර මේ කස්ටම්ස් ගේ මොසෆුන්න කේස් වර ගින දු කස්ටම්ස් ක තිබේ මොසෆු කොම්නි එවරේජ් කො විහ ආහාර ෆන්සයිස් ආහාර උලමුන්දා මොසෆු තක මේ උලෙනි එම විද්‍යාව අගොන බදල් වෙගෙන් දා ටෙක්නොලොජියා බදල් වෙන් දා මාහොල මොසෆු අහුලවරි කුරුවන් අගොන මෙන් ගිනගෙන ට්‍රේනින් තකින් එබහින් ගෙජෙහෙ එගොතුම් දාදි ෆහම්ස් මේ WCO ADB fund ge higes customs evaluation masaketta hardana kurmattaka vis beruge hiya kiga program wani hingifa egotum eki program ta miharus wani kuriya bisreifa rajyen beruge ya rajye e maksad ki hama midanne wihen mi masaketta hardana kurmattaka mi customs fratum agon men kurum da masaketta adam program ka customs agon hundar mu waqt ka desh baren mas kodo ko fund ka saun badu ko dan salaam Effects, the mental energizer. England need to find a goalkeeper from somewhere. Look at that! He's only won it for them! New hero! Extraordinary! Mamma beno mi ago hai. Bappa beno mi hakata. Aharam beno mi meeru raha. Hakata libide aguhyo meeru kire. Gordon burger. Emmanam ves kamada meeru kire. I search and I try everything. Through the optical viewfinder, I control time. Remote live view shooting pulls me closer to people. Dual Pixel CMOS AF brings still pictures to life with moving pictures and never miss a beat. The future is here. Canon, delighting you always.
kuram balla me habe puna sar marhaba no ade almen dakun de wa ka teren zuhur almen fenige bede rajya me customs masakata ka balaru rajya ka madan una samabay sarat ko customs khidmat de mudada khas ko sarhadi bandar tamna fa ko to sarhadi bandar to almen e fene sadu ko to me na badal ta ka kinga me itur me harudana wadi masakata burave itur wegen data me ay ki ko ba to e bandar to hori customs de mudada khidmat taragi ko itur ko ade harudana ko matka kura mudada masakata මිරාජ්‍ය එක හිසාබ්දක බදරතත් මිදනි තිබුණු වහම් ෆුලාවමු මේ කස්ටම්ස් का हम रोल कवानी माले के फदन ए बंदरतक को हिदमत के दे विगन दियो ए हिदमत को तेरेगा और में हम गंजून तक से बहुरे ए कस्टम्स के मी गवत गुनागतुम ए बंदरत तरगी कुरा फरातुम ता मी ए बंदरत को हुन्न जे सलामती कंदता फोर को देंजे हिदमत के हुन्नंजे अदि ए बंदरतकुगा मी सलामती अदि सिक्योरिटी वसीलत तविस गाम कुरंजे हे फरात की ए बंदरतक हिंगा फरात एनमस ए बंदरत हिंगा फरात तकुगा दिमावा मसले की फैसागदत कम वातीवे ए बंदरतक हुन्नंजे हे स्कैनिंग मशीन्स अदि मी हुन चेक कुरवेने मी निजाम तक बंदरत मी सरहदी को तुम वाकी कुरुमा मी कैमरा monitoring pada kantata mulin mi customs benuwa emme furiyam gotu gam kurai fen hure em musabun almen mi harus hedifu uri badartaka oge verifarattaka wahadakka masay kuram midani e benuwa minimum requirement et security benuwa minimum requirement fulfill kuraveto mi humbala check kurumuge nizam hardana kuraveto adi genna mudala adi mi luggage fada taketis VM hours first speed egga mi monitor kurevi adi scan kurevigin belligin full proof check kurevigin kuriya da hinge badan takekkamoga hedum adi eyake government check and balance service visnanga bejhe government efada hidmet take deeru den ඒක බඳුරට හිංගා ෆරාත වෙස් දතිවිගම ස්නුවානි එතන අන්න මුදල කීවස් සම ඒගේ MF ස්පීඩ් උග එලිබෙම ෆරාතක ලිබෙ මුදාකම වෙස් වාංජේ එමෙ අවුන් මසෙක කරම මිදනි එෆද චෙක් ඇන්ඩ් බැලන්ස් රිස්ක් ඇසස්මන්ට් එක හෙදිගෙන් රාජ්‍ය ගානුනාගා වැත්ත මනාකුරා එබ්ස් මාද්දෙන් අවුන් න මොනිටර් නොකරවි බේරුවිය නිදුන්ම කුරංජේ හුරිය මසකෙත කුරුමට්ටක බඳුරට හදාෆවා ෆරාතක वाहक दक्कागी हुन्नंजे ज़मानी वसीलत गाम कुरवेतो मसे कुरम अलवन में मिदनी केने तो मिहार और मन हुरी खिदमत दे मुंदा को तबलार नो तो मिहार तन तनु के मोसातो का बंदर तो का हाल थोर को तबलार मी तिविदाल फिंबर एक खिदमत दिन मट का को बात में को थोर गंज होते कि मो पैसा के तति कंतो नो को बात हो दत्त ad awna hiwani hama mi komme kumfunya kamis komme vifari veriya kavis बंदरता हिंगा फराता कि आमो व्यापार वेरिना आदि सरकारुगे हिस्सावा कुंफुनिता ए कुंफुनिता का सुरी दतिकम की हम फैसा गे दतिकम आरुंदनवानी ए कंटेनर स्कैनिंग फैसिलिटीज नोता मुदा स्कैनिंग फैसिलिटीज आदि एगे एम फुरियम गोतुगा गायम कुरे फेन्ने आदि राज्यगे पोर्ट एम बोर्ड पोर्ट माले पोर्टुगेस आदि एयरपोर्टुगेस मी कस्टम्स बेनुवा आदि ज़मानी वसीलत का वर्क गायम कुरे फकाने एनमे सावन में वाह दक्कम मिदनी मोडिस एयरपोर्ट्स कंपनीज आदि मोडिस पोर्ट्स अथॉरिटी आविस मी वसीलत गायम कुरमट का कुरंजे उरिया मसकते कुरमा then awun menna mi molis airports company yagin kan difati kuriyange hamas dostereega awun miharo mi eve fulna devva fa guideline na egota emasaketta furiham ko devwana kamo then emasakatu gali ham customs ka masaketta hamrudana weken daani තිවිදාල අවුන් හිතගන්න මේ කොන්ටේනර් ස්කෑනින් ෆැසිලිටිස් නෙංගිරු කස්ටම්ස් කුරින්ජ මසික ස්ථාපතු දෙන් රාජ්‍යන් ඊතර කුරවේ මස්තුවත එක ජාති මිනුස් මානාතක තියදී ඊතර කොගේ නුවණ බං හෙන්තකති ඊතර කුර විගෙන් දායර මිකන්ත බලා මොනිටර් කුරුමුග වසීලත කුස්මු වසීල වෙගෙන් දාකම මාලුමාත් බලන්න කොබාතෝ මේ වසීලත zamaani වසීලත ගාමුග සෝබුන් customs ka masakata kobato annane halwi kamaki kuriyarmuki ad mihar wasilata netumu sobum mi customs mozufun jehni mi
adi container vs com item is physically bala open kora and mes rajyege mi economic activities fulawegen dairo rajya eterwa mudas ginawegen daani en bima huriha mudale bala check kurumaki ei waani kamen non kannege 7% em mima miharu huri mozzafun nge resource ekiga algon men miharu hurigotan algon men masai kura kamanyamo hama komme duhaki mozzafun ituru kuranje hene duhe en mes zamani technology asikama bawaninama algon men miharu physical inspection dakkurevi technology ga liga monitor kurevi intelligence benu kogen tibuna narakateri hatiyara adi ganunu manakura drug adi rafada takati huttumuga customer kurierun takelli bigendani keto miharu maseh kuramun dagoto sabnota miharu wasilatan tumgo sobun benu mi mahada gan korefana tumgo sobun customs ke maseketaka mi tividal fada gonja hunta ke huritunota mi 7% huriha tak check kurmugo datte ke hurito ada nangalu wahake geto hamati ni 7% miharu meterwa mudaluge 7% physical inspection komme item by item belumaki enuwanikame NMS customs हम मिगंदनी intelligence mechanism का अली गया अदी risk assessment process के तेरें कौन items तो 100% बाला check कुरानी कौन item में तो दूको मी एको तो बाला नुजे है नी एको तो कंडेली गे मियारोस बेलेमों इतनी NMS 7% komme rajitrewa komme container gori komme muda adi muda luge komme package kanda belumaki ei wana kamennu kama algonda boda gabul kureveni em we malgon men zamani technology mi benu mani zamani technology benu waru mi bunu wa pasaga datikan ebe furnas mi annani nms mi de balance cooking algon men gendeve to masay kuran jeheni adi mi narkateri mi mastuata kitchen nota mi rajye ganon mana kurata keti etere wakma wanya etere wa dimale no etere gaume egota faha kurevi efa ni ebe fulna medu target kurevi den agon me alanje fiya utan alagen kuriya genden hen adi mi hum ituru kokin 100% physical inspection hadan GGS hedige adi mi private port taka mi bandarutan operate kura farait taka bis ege muhimmuka anga digin ebe fulna wahaga dekevigin ebenwa wasilata gaam kuruma customs kuranje huri hamasakete kuramun dani rat kurbi Almenna mi sarkar badal maike kanota mis resiamin sarkar kama hawadu maike war boda fenigen dia maswata kete masata halu kurmatta kawra fuladara masakate ka fishigen dia kama ega dashon fulhunna customs gudigen koron masikata kumar boda ta adutakum maswata kete atla ganun ta salmen fenigen dia war fakan asama mi kantata takuraru kamal men fenigen bade kobato deme mi almenna mi dakkaduni badarutan hawdana kurum gwa zamane wasilata benwa wahak बेनुवावरुगे ज़मान वसीलत अम्मी आलमिन्ना हो दे अदि इतकति बेनु को क्या खिदमत दिन मटका अम्मी दोस्त को नगाफान करने के बस मिहारा मस्तुआत के इतरों मना तक इतरों हुट्टु मटका को बात कुरम दामा सकते हाँ मी तिबुनु विहं मी मॉडिस पुलिस सर्विस कस्टम्स इंटेलिजेंस अदि राज्य बेरुगे रीजनल मी कस्टम सर्विस गे इंटेलिजेंस अगुनवन्ना मेवन्ना गुलिफा बें mastuata kechaki komme mi heketer kurachenno ege vi faris mi kurani wak bai em intelligence ka aliga e kombai to kinetto ekan kurani ekantatta denegan tum hama customs kuriges adi miharos ekantatta emasaketa mi dani kurevamo em vi agun menna intelligence vi emeranga ka libunu mi libu nima agun menna e ekantatta huttuma adi hodagatuma mag fahivegende ama eyakik munuwa hen agonunna beenuwa technological wasiletta gaam kurunu waraki agonunna detect kurumuga agonunna libigendane kurierume masaketa miharus hama intelligence aliga physical level ga adi monitoring level ga kureve mundani
kintu almenna mi rajya itara kuro mi baatu maswata ke cha mi falta ke cha badar intelligence malumata ko ga adiga mi kantan hutto mandar kine to befuna mi almenna walgen far wakyo ke masata ka badar masata ko ga baadu ngende mi mihege amaltan huri gotum mi customs ke official na shakku gen wata custom official na mi ne ki mi komse hin maksad gawlan wata hin etchen itara kuro ngone mi kam shakku gen mi fada malumata bad baanu tagarani kine to kiha waraka kiha warage tamrin take to defoni mihege amaltan hunna gota badafa ene ki mi fada kam kurangula mi kandene ganu muge qabilu kan lifte mozafun kiha fada qabilu kan kiha waraka mozafun lifawati bayan hitagarani adi mi fada mozafun ki mi konkal tamrin take tibe fon masake itur kon mata fada mozafun itur kon masake te kuram de ne efad mozafun ham miharo sam customs ka masake kuravam o ebagende eoton customs ga uniform gaya uniform go nungotu ges efad mozafun masake kuram dane efad mozafun na ki hasas training ne libi fawa be folon intelligence be non kuram gendani knowledge ga aliga efad wa mi gos kame kuram ule miha age sense masake kuragota emiha ga harakat tan hunnane gota mi malumat denegat nevene gabil kama hunar government ni customs officer unge e bahuri den ei mulin working intelligence unit gotuga hinga section section intelligence collect ko e huriha malumate hoda masekke mi korani gina faharu hama e malumata ulun libum dane ulandu faharu mi kolan awmuge kurimmes ulande furma kiges adi ulandu faba mihun e monitor kuruma fo be fulunga harakataka amaltam hunna gotumes mi detect kurevi agon menne huttumaka genevene almenna maswata ke tege masake ke mamule go mastima fawra bodu gonjom ka bata mi waka ami dannawad almenna haba mule go mut famar go huriya masata ko gudige mi masake kurun jehe kam go waha kam na duwe meten ko bato maswata ke eterum huttumattaka customs mihar me khas gote go beenuwa wasilate ke nota customs ke mi maswata ke masalata halu kurumattaka customs beenuwa wasilate ke adi beenuwa kandata ಅವನು ಬೇನು ಮೇಲೆ ಮೀ ಬಾಡಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅದು ರಾಜ್ಯಗೆ ಹಮ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಅದು ರಾಜ್ಯಗೆ ವೆಸ್ ಬಂದರಿಗೆ ಬಾಡಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ನೆ ಎಂ ವಿದ್ಯಾ ಗ್ಯಾಗೆ ಹಚ್ಕೊಂಡು ರಕ್ಕಾ ಕುರವಿಗೆ ಗೆನವೆ ಮಾದ್ದಾತ ಹುಟ್ಟು ದತ್ತಿತ್ತಕ್ಕೆ ಹುಣ್ಣಾಣೆ ಎಮಿಯಕು ಫಿಸಿಕಲಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಕ್ಕೆ ನೋಣಿಯಾಮ್ ದೆಂಗ್ ಎಮಿಯಕು ಗೊತ್ತಂಗ್ ಮೀ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ mi bala fast kureveni mi bunuwa mi intelligence aliga note mi harakatta ko aliga shakku kurevi gende mi eka e shakku no kurevi da mi ha aga atuga efade nudane kenno enmes rajya mi har 1.5 million touristum unna adi ek mi gata mi hun eterve berugo munda iru emmen 100% egota bala physical inspection check kuruma ki wana kamenno emema मुस्तकबल का अगुण में बजे है बॉडी स्कैनिंग फैसिलिटीज गाय में कुरा अदि राज्य वन्न कागो ओया राज्य बेरुआ कागो स्कैन कुरेवेने फैसिलिटीज अगुण में तेरे गाय में कुरे मी हुन्ननी अगुण में दादी फाहुं अगुण में फेनिगन दिए केबिज बॉडी के तेरेगा ए मस्तुआता के तेरे वेगन दिए तंग ए राज्य न कागो ए स्कैन कुरेवेने मैकेनिज्म या कागो नेतुमु साबुं एनएमएस ए अतलेगने फमिवनी इंटेलिजेंस का लीगा एमे मुस्तकबल गा हुट्टुमा हर्दनाक में लिबिगन दाने मी फद वसीलत्ता वीएम वाका गायम कुरेविज्ज का वन्याम मी गायम कुरुमकी एयरपोर्ट नुवता एयरपोर्ट नी ऑपरेट कुरावा फरातेगे जिम्माए कस्टमर्स गानो दशुन्ना नी कस्टमर्स गवातकु मतिंग एबेफुलना लाजिम कुरे एकांत कुरुमा इतरनी कस्टम्स के मी मासिकत का मैं बदल तक आदि हाल कुरमट का हाल कुरन जे का हाल कुरमट का कुरन दामसिकत को आकम में दका को बात कस्टम्स के इदारी को तुम बदल तक गेनवे तो नोता हिंगुम को तुम मिहार अमल कुरम दा को तंग बस का बदल तक और मन्ना मिहार में फेन मबरे इतर तफात के फेन हिंगा दान तुम सो ad alun menge miharo ga gana ka alun mene first division nek match be hifa den section take bahale ifa alun menge rat kribia auni ganen ekulawa devi gendare oni gano gana ka masak mi ituru ifa 11 sek me division nek be e for zin tam kole hardana gote ga zimma dar kurevi mi kop me duniya ga ma customs ke adi administrative take ke gota governance mechanism flow through kurana mechanism alun
eba gaim kuram miharus emasaketa hama komme duha ko hen korewum medani emasaketa nimha awaka den algonu men hushalane magli habe hushalane mi ganone gotun enekas gennan je badlte genesa algonu men mi auni ganda algonu men basiluma kuran je masaketa kuran كتاعنا ورجينا كانت تكبين وباك دكجة خاص كزور وباك كانوا فاكوا بجوا ورجينا زماني وسيلة تبين وباك هذه دنيا هني مي قوم توجه كاستم سينغا أوسودو راجع كاستم سينغو متكا راجع دماغ فابورت مساتن حال كور متكا ور مهم كانت تكبين وباك فاكوا وباك أنا تمرني أبدا سالمنا مي كانت تكبين وباك فاساق دايتكان هوريكم وباك مي أدو يوم داوك كوباتو مهاروك ساركاروك إسفيرينج فراتم غدي ساركاروك mi rais jumhuriya hamen namas mi kantaka ki hawarege samal kam ebade bato adi mi kam beenwa hitere kan sarkaru ham jessumuge ki hawarege is nengo menota ki hawarege ahamiyat kam ebade bato mi customs devanje he hame hemosat tege sevara ham devanje hitere kam sarkarun devwana devva mumes de ehnames aguno emme beenum wawara nudibidani enas customs mi beenuwa mi wasilette ke algon midanna gani e customs sida sarkaran kuranje harawta kennon e amil mi kumfunit port taka port facilities operate kura farataka e facilities operate kura farattakun gennan je badaltake mi gennan mi jeheni implement kuranje implementation mudashum mi scan facilities buna technology ge wasilette men jenne customs go onigandu hardana kormu gotun onigandu tere ga onu men na beruge hiwes ebelibe asikoda project daksham agonu men rajya beruge hi libe adi adb ge hi sa libe adi agonu medani w world customs organization na w2 to guligembes hama e wasiletten hardana kormu gotun onigandu wasilettaka mibunwa wa corruption masaltaka kanta hallu kormu gotun kuranje masaketta kuramu mindani anu tangara mi wara gonjam to wa karne galun nabulus mi dakka dawne enemes customs ke mihar living hood facilities sakadi mozafun ga da customs ka masike kureven mihar ga mu famiya mahaluga masike kurma besunna kanne daitake kobato emme bodu gonjomoki alunda hameguta emme bodu gonjam takawani alun men kurige wara ginadusfi mi system egge terega alun menge culture miyoti emme alun asking mes alun mevi demas emme demas dosterega kurige ek culture en ekiga badal kurumaki undokum kabane mi hunna visna dinumaki undokum kabane alun men a onigana kannuata a kantatta kan hijra kuran jehekam gabul kuddinumaki undokum kabane eya bagutu nagane he alun hiwani ei alun hiwani alun emme bodu gonjehumaki then mi miyataki wazifa dasitkama kantatteke ves edduasware em vejjikama goni nama customer em ni mozafun na ilan kuruma kiges agun wazifa beenum wegen warak gina bayakak le kuran mi harus tiris wazifa dehas hastek mozafun wani application hushala e dehas hastek mozafun gitereng shortlist kuruma ki waran undagu kamakawane customer beenuwa mozaf agun men shortlist kurma bes balanje mingan takese bore agun men ebaje mi agun men hame ekani misalaka moleti kudin take shortlist kuriye deha saste kudin tere coffee amus meachke agun na beenuwa masakettaka mi humus no libene em agun men mi hum homuges ebaje balanje mi right person to a right job ei agona mi wazifa ka mi kunagar e wazifa miha demi hunnanato nunto den adi mujtamauga mi kewani kuma gina kudintake uleiru huriha wazifa hama kan emme mulat kudinna dif koma wanyamo den mujtamauga hama ekal ummitaka ka ekiga hama kiyawagen nukun adi hen bas da grade lifati kudinna wani ki hinetto mika mi adi ekudime sama mi ummide bukure customs wanu eme jekawanya ekudinne sa gonna fursat tak ves fulwadanje eme meugutun algonan hama dimay fur emme bodu gonje honta ki mi humedmu kantatta finalize kurmuga naganje minganuta kandala eminganuta ko aligam emme maslahatu rangol gotaka mi customer waddanje mozafum bettum nangnahe mi ekuriyan huri gonje hontam besama kude nuane algona hiwani bibnahe e algon mai tere gina duas vi be fulunge sikuniya miharo
aguname beenumwa kurierunta waddinuma agunmenna kiwes rayitunna viha gatun hidumet denje hebaikama hamekani agunmenna ki mi ganun enforce kuranti webag iturum rayitun unge hingham wajhuma loy bis libenje he mosasaka hedum mi hama arwana suri gonje hunta irat kurbiya mi gonje hunta hu rinames mustaqbalga agunmenna hama agune beenumwa taraki libigen daanakama algonu gabul kurani anu hintagalani customs ke mesure anu commissioner general of customs ke magama ki rais jumhuriya magama beflok ajan kurabanje magama ko bar mi rais zuhur magama ajan kurabani commissioner ka mi zuhur ki commissioner kanu zuhur ki mi magama im gabil beflok am batin anu amayagi ko bato rais ke ummid ki magam hawal kurabir ko bato rais ke waki amazing beto customs kendo ade mi rais ka amazaka vi customs mi zamani wasilet taka ekega zamani kurierun taka ekega customs ke hidmet ves kurerandiyo adi rayitun vi ha gatun hidmet devi rayitun ge ihsastan aduha ganuna ga wattaku teren mi devengun emme lui faseha gotig rayitun nan hidmet dinum eggotaka ves wa ke ki rayitun mi ha hingamunu he gotaka customs ang amal kurumenno rayit miha muamala kuraruges adi rayit miha hidmet deruges hidume vi emma avasko rayit miha beswa ketimanna customs mi hidmet deni ganuna gawadu ge takuge tereng devengen emme lui fasehe kama gotuga hada dinu mi agun me rayitun huriya secchaki rayitun hidmet de sarkar wanje heni ekumat rayitun balaganna bayaka ehwim me medu rais jumhuriya su medakabani customs unde hidmata kiwes rayitun balaganna rayituna viha gatun me transparent ko deve hidmeta ka vegendium ko to limal mo to bata bese fa por undum go tek awun fa kollani mi awun mi badalun anna duniye ke awun mannaki awun me democracy ka spasiu efeim mi wani awun me tere democracy asay mi wani enemes awun me komme mi haka bes e badal tan annanga bajhe awun komme mi hege suri goddunu kuruntaka komme mi hege suri harokari kama mi horiha kame awun me du kollafa emmenna ki guligen hidmat teri bayaka waange bajhe बड़ा शुक्रिया तो जोर हमने तो शुक्रिया अदालत में मेरे का प्रोग्राम कस्टम्स के मसे के तकादी कस्टम्स आमे दो कस्टम्स के एम ईश्वर गन सरकार उन देखम दाता सोवर तका बेगन ते फनरा आगोर मालूमात के लिए गन देख मालूम जागे करन सागर कमे का में मेरे के प्रोग्राम बेल लेकम बट का बड़ा शुक्र धन्यवाद बाद जे रेखेंगे दे अस्सलाम वालेकुम I search and I try everything. Through the optical viewfinder, I control time. Remote live view shooting pulls me closer to people. Dual pixel CMOS AF brings still pictures to life with moving pictures and never miss a beat. The future is here. Canon, delighting you always. Effect, the mental energizer. How do you do this? You're not you when you're hungry. Snickers satisfies. Mamma beno mi aguhe. Bappa beno mi hakata. Aharam beno mi meeru raha. ಹಕತಲಿ ಬಿದೆ ಅಗುಹ್ಯೋ ಮೀರು ಕಿರೆ Golden burger. Emmanam ves kamada mi